عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى أن جميرا وسنة موضوع تورو وقتك يتيري هانا يتيد لنجرنمو weltanamo e dow nemaji makko ñi fof e teddule e yurmede e ɓure ko okkien fof. ɗen seedo kanko tun Allah woni ko hana rewede. ɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko. en toro Allah e juulo e makko, juulo e ɓengure makko nen fof e sahaba ɓen fof, juulo e kala jokkutuɗo laawol makkol hanande darangal. Allahumma amin. eɗen jokkito darsu men on ko tawhid nde deftere meɗen wiyetede al usul thalasa nde walli fi ɗum Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. eɗen wallinora firtugol ƴiye meɗen on e famugol konngudi meɗen on e sharhu Cheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin. yo Allah yurmin ɓe ɗiɗo noon o yurmina en, o yurmina mawɓe meɗen ɓen karankoɓe julɓe fof. muallif on rahimahullah en arduno makko ha toujours ka lesɗi arano ko ɗum woni andugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala, marifatu rabbi, andugol jomirawo. o yewti en honno woni andugol Allah, o yewti en e nder ɗum. joni noon o Allah siforaɗo ɗi sifaji yo jantani en ɗo ko ɗon hana rewede on wono waɗangol mo e ɗe dewe ɗe janti ɗo, wono du'a e wallinorgol e faabinorgol e jortagol e hulugol e ko nantata e muɗum. joni noon o hombirani kañum ɗen dewe ɗe o misiri ɗon, ko mise tun o addi wona dewe ɗe fof woni ko moɓi ɗon e hirsugol kañum e takkugol, waɗugol takke ani takkangol, waɗugol fodade. ɗe dewe ɗo fof noon o yiltitanike en e majje gotal gotal, o addana en dalil muɗum. sharih on rahimahullah o waɗani en ɗum sharhu, o feññinani en ɗum ko ɓuri e laaɓude e feññinande. haray hande ko dalil dewal wiyetege ngal addabhu wonɗen yewtude e muɗum. muallif on rahimahullah o wi wa dalilu dabhi, dalil hirsugol ngol, dalil ko hollata ko wondema hirsugol ko dewal. joni noon dewal hana ka wa'nede si wona Allah subhanahu wa ta'ala. qawluhu ta'ala, ko konngol makko kanko towɗo on, ɗum ko Allah. ka o wi ɗon qul wi'u inna salati, tabiti wondema julde am nden nde fof mayre, farilla mayre e sunna mayre, wa nusuki e kirse am ɓen, hirsugol am ngol komi hirsata kon fof, wa mahyaya e gurdam am ɗam. hande ka ɗo ko wi ɗo gurdam ɗam dewe hedditiɗɗen fof naati ɗon. wa mamati e mayde hannden, yani mi fof am joni wuurugol am e maayugol am lillahi rabbil alamina, ko Allah jeyi kanko jomirawo tagore nen. la sharika lahu, kafi diɗɗo aranamo. neɗɗo ko ni o hani wawde, o wolangol konngol ɗo, o fiɓɓangol ka ɓerde makko, ɗum ɗo noon feeña e makko ka gurdam makko. Allah yamlinoraɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo wolugol konngol ɗo, kono na wolugol ngol on tun woni ko neɗɗo on ɗaɓɓira, ko wuurugol ngol, cuɗorgol ngol, feeñirgol ko ngol mofti kon e maana. hara julde maɗa nden fof ko Allah jeyi. a ɗaɓɓato yo goɗɗo yiwu,
raɓɓatoyo goɗɗo nanu raɓɓatoyo goɗɗo manu wona kadi goɗɗo bo waɗanɗa julde nden yani shirk janon ala ton shirk toso kon ala ton ko hirsata kon kadi fof hara ko fi Allah wonɗa e waɗirde wona fi jinna wona fi mbile wona fi cheytaneji wona fi waliyajo wona fi karankojo hara ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hirsirɗa gurdam ma ɗan fof majjan waɗaɗan fi Allah immagol ma e joɗagol ma hayɗoyngol maɗa ngol wanagol ma ɗano hara ko fi Allah wonɗa e waɗirde ko fiya fowtin ɓandu ɗum fiyo softene nden artu hara a immoyto ɗamari softene fi waɗugol dewe ɗe fewdodoyta e muɗum ɗen tumanti immiɗa hay ñamugol maɗa ngol hara ko fi Allah ko fiyo ɓandu ɗum heɓu doole fiya waw daranagol dewe Allah subhanahu wa ta'ala on e landi maɗen ya waɗu woni ko ɗe o landori waɗɗingol woni ko ɗe o landori rerɗingol e yiɗugol ya waɗu woni neɗɗo on o waɗa gurdam makko nan fof fi Allah subhanahu wa ta'ala so ɗum ɗo woni hara gurdam mbaɗan fof ko dewal woni fi Allah aɗaniwo a finuwo a jooɗiwo hiɗa jangude a fowti haysi ala wadde dewal innetegen ko dewal so tawi woni ko fi Allah wonɗa en fewdoɗa on alhaali maɗa ɗon ko fiyo softande maɗa nden artu wonɗa e fotorde ko fiya dole ɓandu ɗum heddo wonɗa e ñamirde wonɗa e yarirde sport maɗa ko waɗata kon ko fiyo cellal ngal heddo ka ɓandu ara wawa daranagol ko Allah waɗɗinma kon no haniri hara gurdam maɗa fof woni dewal arsike ma ko ɗaɓɓoyta kon ko gollata ɗon ko wifowo ko tafowo ko lesowo ko yeeyowo ko jannowo hara kon gonɗa e faggade ɗon a fandoro ɗum koko wurnira hoore maɗa wurnira ɓengure maɗa nden hiwiraɓe ɗum fiita angal ɗum ɗon waɗu haɓe saako ɓayi si woni ka nder suudu ala ka ñamede fof saako ton koye mo ɓe yalta e goɗɗo on ta ka ñamata jomnon si woni konkonɗa faggade ɗa anni ko momugol ɓe fiyoɓe won ɗon neyaɓe nedi l'islam jannaɓe e wuriron ɗum ɗon darana ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala on farli on kon hara hay ɗaɓɓere maɗa nden koye dewal wonɗa idan neɗɗo on koye waɗu gurdam makko nan e mayde makko ni fof fi makko on fof tawata ko Allah jeeyi e hoore kadi ko Allah jeeyi ɗon hara Allah kanko toon ko hertori o hawtidatake e ɗum ɗon ko ɗum si Allah wi'i lillahi rabbil alamin ko Allah jomirawo tagore nden woni ko jeeyi la sharika lahu ka fidiɗɗo alanamo oɗo aya ko dalil wondema o wiyete ko dabhu hirsugol hebbugol ƴiƴam ɗum ko dewal ɗum hana ka annede fi Allah dewal ɗum hana ka waɗede si wona fi Allah dewal hana ka waɗede si wona fi Allah tun iran hirsugol ngol ɓay ko e nder dewe ɗen jeeya kañum kadi hana ka waɗede si wona fi Allah subhanahu wa ta'ala hara o hawtidaka e hay e hunde e nder ngal dewal ɗum o wi'i wa min as-sunnati hino e sunna on kadi honno dalil ko hollata e wondema dabhu on hirsugol ngol ko dewal tawata noon na ko hana waɗanede si wona fi Allah subhanahu wa ta'ala hino ton wa min sunnati hino jeeya e nder sunna on kadi ko tindinta ɗum kanulaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ɗon la'ana Allahu Allah on huɗi man dabaha li ghayri llahi on hirsuɗo fi ko wona Allah huɗi on hirsuɗo fi ko wona Allah mo hirsani jinna ka dande jangol nulaɗo maki Allah huɗimo nulaɗo noon maki Allah huɗi aray ko non wondiri Allah huɗi mo Allah huɗi on ɗon e moƴƴere ɓe waynodiri on ɗon e yurmede ɓe du'odiri ɓe serti ɓe pottodiri joni noon si woni Allah huɗima ene huɗugol Allah neɗɗo koye pottigol mo yurmede muɗum nden huwa tardu min rahmatihi subhanahu wa ta'ala waliyadu billah yo dan ɗum neɗɗo Allah pottine yurmede mum nden ba yurmede ala so wona yurmede Allah yurmede nde en fof jogi ɗen nden mo bemmeɗen ka ɗon nden ko Allah woni ko waɗani en ɗum noon fof taw ko Allah ko waɗani en ko ɗo waɗi a yiyay ɗo neɗɗo
ino waɗa dundorankeagal e neɗɗo o waɗa yurmede e oɗa ɗum holla wala yurmede ko woni ɓay tun allah hoddiranali oɗa yurmede o rewnande juuɗe o ɗo fiyo hewtumo kono o rewni ɗon fiyo hewtu oɗa yurmede ndin fuu allah tun jeeyi kanko woni ko waɗani mo be e meɗen allah noon no yiɗi yurmeteɓɓe yo allah ɗuɗɗinan en ɗum ka ɓerɗe meɗen idan mo hirsi fii ko wona allah ngarɗomaki hare allah huɗimo woni noon ko fii homɓode o hirsani hay so ko fiinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray hay gooto yaltande ɗo laana llahu allah on huɗi man dabaha on hirsuɗo li gayrillahi fii ko wona allah subhanahu wa taala sharih on cheikh bin uthaymin rahimahullah o wi'i aldabhu kowoni dabhu ishaqu ruuhi ko ittirgol wonki bi iraqati dami hibbugol ƴiƴam ko ittugol wonki waɗira ɗum hibbugol ƴiƴam ala wajhin e hoore noone mahsusin hertiniɗo ani e hoore noone anndaɗo kono fandiɗo noone anndaɗo wona ƴettugol laɓi tufa dammol ma taƴagol koyngal ƴiƴam nan yuppo ɗon ha kon maaya ma seeka rendum ɗum noon fof hade ay tiri wonki hibbugol ƴiƴam kono hay na noone hertiniɗo annda ɗon noon hertiniɗo annda ɗon ko wallingol kol so tawi ko noone wallinte ɗin hirsa ka hirsete ɗon taƴa ɗaɗi taƴete ɗin wonde ɗin ka daande on ɗo wiyete hirsugol amma mo ƴetti laɓi ma kaafa dammol no dari o tappi ko wono ka hoƴƴudu ka daande ni o taƴi hoore nde on ɗo wiyatake o hirsi hay ka haala meɗen wiyata o hirsikol wiyete o soppikol o taƴi hoore nde ko ɗum ceerno jon fandiɗo ala wajhi mahsus koye hoore noone hertiniɗo yani anndaɗo o yo yaqa'u ɗum hino wonira hon ɗum dabhu on hirsugol ngol hino wonira ala wujuhin nooneji no wawa ko ɓooyi en wiwde kon wa huwa anwa' en de dewi feƴƴude fof so waɗi tarif on o andini en ko hon ɗum woni ngal dewal ɗon on sahi o innayi en kisan ngal dewal ɗon ko anwa' wal isti'adatu anwa' o wi kadi ka istighatha o wi wa huwa aqsam e ɗo o wi en wa yaqa'u ala wujuh fof ko gotum ko fi lutindirangol ma an talibajo on konnguɗi ɗin harna konngol gotol ngol woni nuru ndun kowoni e nande sabu nuru haaɓay si woni hino nande konngol gotol noone gotol ko ɗum wonde o inna en ngal dewal ɗo no waɗira nooneji ngal dewal ɗo e ngal mari geɓe pecce pecce haray ko sifowana noon o wiyen ɗo wa yaqa'u ngal dewal wiyetengal dabhu hirsugol ngol hino wonira ala wujuhin e hoore nooneji al awalu noone arano on an yaqa'a konde hirsugol ngol waɗirta ibadatan sabu dewal hara ko dewal woni ko waɗira bi an yaqsuda bihi nde o fandorta ɗum kanko wonɗo e hirsude on ta'zima al madbuhi lahu mawningol on hirsanaɗo mawningol hirsanaɗo on wattadalluli lahu e yankinagol neetagol jaasinagol hoyinkinagol wonande mo kanko subhanahu wa ta'ala waɗanaɗo on wattaqarrubu ilayhi e ɓattagol e makko hara ko ɗum ɗo woni ko hirsuɗon woni ko fandi mawningol hirsanaɗo on jaasinanomo ɓattora e makko ɗen golle ɗon o wi fa hada ɗum ɗo noon o noone ɗo la yakunu laatotako yani hana laatade ko nafyun yuradu bihi nahi laatotako illa lillahi ta'ala si wona fi allah tun kono wiyanɗen ko nafyun urida bihi nahi ko ɓay hino laatade woɓɓe no waɗude no hirsude hirsana hunde hara wona allah hirsana goɗɗum ngo har ko hirsiri no fandi ka hirsugol muɗum mawningol konko hirsani ɗon netano ɗum yankinano ɗum ɓattora ɗum ɗon ɗen golle ɗe waɗi ɗon jon noon ceerno jom o wi laatota ko si wona fi allah yani hana laatade si wona fi allah subhanahu wa ta'ala ɗum kadi hara ala alwajhi ko e hoore on noone alladi ko e hoore noone alladi on shara'ahu llahu ta'ala
mo Allah on shar'ini on hirsugol ngol fi yonu dewal ko yonu fandora ɗum Allah waɗira ɗum sabu mawningol mo sabu yankinanagol mo sabu ɓattorgol mo ɗen golle ɗon harano laɓɓinani mo ɗum ɗon hawtidamo e hunde hara kadi kañum golle ɗen ko e hoore no sariya on waɗiri noon yani no Allah shar'iniri noon hirsugol ngol hala kono Allah shar'iniri noon no joliri noon e golleji e makuji nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi wa sarfuhu li gayri llahi waɗugol ngal dewal ɗo fi ko wona Allah shirkun ko shirk akbaru mawɗo ko jeeya ɗum e shirk mawɗo on yani ko geɓal jeeyangal e geɓe shirk mawɗo on ko noone jeeyaɗo e nooneji shirk mawɗo on tawa ɗi yaltinayi neɗɗo on e l'islam mo ƴetti dammol ma gertogal ƴahi ka dande jangol hirsi fi jinna hara e waɗi shirk mawɗo yaltinaɗo mo e l'islam imo hani tuubugol rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala hara ko heñade nan hara yo andu o wontiri ka ɓaawa hoggo wa daliluhu dalilu muɗum on wondema ɗum ɗo ko shirk akbar na ko han ani golle ɗen ɗe hana waɗede si wona Allah si wona fi Allah waɗugol ɗe hara wona fi Allah ko shirk akbar dalil ɗum ɗon ma dakarahu cheikhu koko cheikhu jon janti kon ɗum ko walli fi ɗon cheikh mouhammad bin abdoul wahab rahimahullah yo Allah yurmin mo wa huwa qawluhu taala ɗulle ko konngol makko kanko towu ɗon Allah subhanahu wa taala ko wi ɗon qul wi'u inna salati tabiti wonde julde an nden wa nusuki e hirsande an nden wa mahyaya e gurnan an ɗan wa mamati e mayde an nden lillahi rabbil alamina ko fi Allah jomirawo tagore nden la sharika lah kafi diɗɗo alanama on ɗo wonno e ara noon ko ko Allah noon hirsante ƴiƴan ɗum hewtata Allah tewu ɗum hewtata Allah ko hewtatamo ko nde fandare nde ceernojo janti ɗo mawningol Allah ngol netanagol mo ngol e ɓattagol mo ko fandiɗa kon ɗum ɗo noon ko kulol Allah ngol waɗata ɗum ɗo neɗɗo on kulol Allah ngol waɗata ha o neɗɗo on o mawnina Allah o neto o yankinano Allah e o ɓattora Allah subhanahu wa taala noneji dewe ɗe Allah shar'ini ɗen ko ɗum Allah wi'i lan yanala allaha luhumuha hewtata Allah tebbeli majji on ine muradi ɗi hirsoton ayan ko fika hajju tippi wona hajju on tun kala ko hirsuɗen tew mum hewta Allah lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha wona kadi ƴiƴe mum ɗen woni ko hewtata Allah hunde muɗum walakin kono ko woni yanaluhu ko hewtatamo attaqwa ko kulol ngol minkum immorde e moɗon yani kulol ko joganɗon mo kon ka ɓernde mawningol mo netanagol mo yankinanomo ko ɗum ɗon hewtata Allah subhanahu wa ta'ala tewon ko enen woni ko ñamata ko en nafi torta ƴiƴan ɗan ko ɗon nawne yordema leydi hibbe hoore mum maɗan yoole fi iwɗo sabu tan ɗon ƴiƴan ko ƴiƴan tunuɗan ƴiƴan soɓuɗan idan yen andu ko ɗum ɗo nde fanude ɗo tun Allah subhanahu wa ta'ala kañum ɗaɓɓi e meɗen tew ko enen jeeyi o ɗuɗi o fanɗi o ɗum hewtatamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan ko ɗum en neɗɗon simo ɓattorde Allah ngal dewal ɗo yo so'unde so ande ɗo tawde ɗa wallina dammol hirsa ɗeɗa hirsa fi Allah to ɓernde maɗa nden no rondi kulol Allah ko ɓeyditi sabu ngal dewal ɗon to ɓernde maɗa nden no mawnini Allah harɗa so'i ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yani hiɗa qirri ka ɓernde ma ko Allah ɗo tagi o daaɓe ɗo wano tagirma ni elti o daaɓe ɗo yo jaɓu hirsede hande tes neɗɗo wi walne neɗɗo hirsa ko ɗum feƴƴata ɗum piiji ɗuɗɗi feƴƴa ɗo si ɗum ɗo laato ka kono yeyi ɗo ngaari hattude e mawnude suka goto mo duuɓi 17 nogay Allah no okki mo ñeeñal elti mo eltindi ngaari ɗon fiyondi jaɓuɗo waɗa tawa ko hiilande on ko kunni hara o haɓɓindi koɗɗen o walninde o waɗi laɓi ki gadande o goto ɗare musa ɓen so ɓe hirsude ɓe arno hatto ñawigol jogoreɗa ɓannireɗa ngal gandal taw ɗon min mi ala ngal buye men ɗo ala ngal yani waɗugol ɗum ko Allah okki ɗum neɗɗo on ko Allah eltanimo daaɓe ɗum laato
na ɗum gardi kilo teme ɗiɗi e ko fawi ndin ɗon wela wallinde dey si ndin sifa ndin noon woni ko kulle burure ɗen ko ɗon andata wela wallinde sabu ɗen ton Allah eltanama ɗe ko ɗum waɗi ɗen ton wallina hirsa alda o ko wongol ka woɗɗiti tappa ko ɗum non wonduma e ɗen ton idan har neɗɗo on no so'i ɗum ka ɓernde muɗum no mawnini Allah no teddini on nema ɗon no huli Allah subhanahu wa ta'ala hara bene taw mo muga nde mo waɗa ɗen golle ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓi ma ngol kulol ɗon nden so ande nde so ata ɗum ko ɗum woni dewal ngal ɗum dewal ngal ngal feeñira noon hibbugol ɗan ƴiƴan noon sabu Allah subhanahu wa ta'ala no sarɗini yo hibbane ƴiƴan idan hara ko ni neɗɗo on o hani wawde eɗe golle ɗo si woni wi on one ɗo hare woni dewal ɗaɓɓangal ngal dewal noon ngal noon dewal ko dewal mawnungal dewal hittugal dewal ɗaɓɓangal e neɗɗo hare ɗum ɗo na innugol tun ko si woni ko dennabo a jibinanama boobo ma ɗum woni ko layya on fewndo ka donkin na ɗum ɗo tun neɗɗo sallan okkuma feere waɗu e sayiji hibbana Allah jiiƴe ñammina miskinaɓe Allah ɓen na noon ko ha toon joni protocole ji e yingiri jigir hay hunde ma ko programmete ko date kaarijo kala tuma hewti sa naati on systéme ɗon a systématise ɗum ɗon hara o ni moƴƴingol bida sabu wona joni laawol kono lebbi ɗiɗi nde wotere ma lewru nde wotere ma lebbi tati tigi no neworan ma o hay ko yontere ɓe wawɗa waɗude hirsu dammol ñammina jama o wonde sendanaɓe tew neldaɓe wonde defa noddama ko baɓe nokkuma yimɓe façon yimɓe mo hayyan yimɓe hato jimɓe harna ha defu kadi ñamete tawa ko yimɓe ɓurɓe ma moyen ɓe fotata tun tawa ɓe ronkana hoore muɗum addata tawa ɓe ko ƴettugo gokku ni ɗon immo weltanoma immo yaha sabu ko teddinɗa ɗum adda haton jimɓe kadi haton jimɓe ñamete on ɓe ñama ha ɓe haara ko nema Allah ni ɗum ko fijjiyaɓe Allah ɓen ɓeɗo Allah no okkori ɗum addu woɓɓe ko ɓe Allah koraɓe hara neɗɗon do ɓattorde Allah ngal dewal ɗo wono nafirta ni jemma tuma hettiɗa wono waɗirta ni sadaka okkata goɗɗo ka ɗate torotoɗo ma moyiɗa tun haton jinɗo wono horirta ni wonde balɗe go sabu ɓattagol Allah wallin kadi daaɓe wonde hirsa sabu ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala ngal dewal ɗo ngal wuraka meɗen ga fota ngal wuraka meɗen ga fota na angal feere meɗen ko welsinagol tun goɗɗum e fi hulugol accutugol jawdi ndin ndi jawdi le ko Allah jonnirmandi ko fiya ɓattor mondi ko fiya nafitorndi ko ɓurɗa nafitorde jawdi mandi kon fuu ko ƴettuɗa ko waɗa sadaka fi Allah subhanahu wa ta'ala e noon e noon no waɗirɗa o woni ko onone mo wonɗen jantade ɗo woni ko noneji goo woni ko addugol jawdi ndin ko golliren julirde nen ɗo fo e muɗum hino naati e noon e no ɓattortano Allah e jawdi maɗa athani o wi noon e ɗimmo on mo hirsugol ngol wonirta on an yaqaa ko nde ɗum wonirta ikraman li dayfin sabu teddingol koɗo aw walimatan aw li walimati ursin ma sabu ñamete jombere aw walimatan li ursin an yaqa ikraman li dayfin aw walimatan li ursin ma ɗum wonira sabu ñamete wonande jombere peera aw nahwa dhalika ma sifo wano ɗum ɗo yani onone ɗo ko hirsugol hara sabu ko hirsuɗa kon ko fi koɗo maɗa mo heɓuɗa koɗo ma tedduɗo karama ko joma ma mawɗoma weldiɗɗoma huwodiraɗoma neɗɗo tedduɗo e maɗa weeriga maɗa sabu teddingol mo hirsanamo dammol ɗum ko golle moƴƴe no golle yiɗaɗe dagiɗe golle annabaɓe ibrahim alayhissalam nde o heɓuno hoɓɓe Allah wi faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samin o molti heña o yehi ka ɓengure makko nen waddani ɓe dammol tiɗugol no juuɗa ha moƴƴi idan ɗum ko noone eni ko jikku labaɗo teddingol koɗo noon ko jeeya ɗum e diina ko jeeya ɗum e geɓe gomɗinal ko shu'batun min shu'abi al iman ñammingol ngol kadi ka jombereji ko hunde rerɗinande dalil muɗum no arde yeeso men ɗo ceerno jom wi fa hada ɗum ɗo ma'murum bihi ko yamira ɗum yani teddingol koɗo hirsugol sabu teddingol koɗo ma ɗum hirsugol sabu ñamete jombere peera
ɗum ko yamira ɗum en eko nanditata e ɗum ɗo na ɗiɗo tun ɗiɗi ko ɗum o inni aw nahwa dhalika ma sifa ɗum ɗo o wi ɗum ɗo ko yamira ɗum imma wujuban imma yamirira ɗum waɗɗingol aw istihbaban ma ɗum yamirira ɗum yani e hoore yiɗugol yiɗangol ma ya waɗo li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sabu konngol makko kanko nuraɗo alayhi salatu wassalam ko wi ɗon man kana kala wo on laatiɗo yuminu hino gomɗini billahi allah wal yawmil akhiri ñalande sakkitinden fal yukrim dayfahu haray yo o teddin koɗo makko on teddingol koɗo ko mande gomɗinal ko geɓal jeyangal e geɓe gomɗinal allah e ñalande sakkitinden gomɗinal ngal umuman sabu mo gomɗini allah haray mo gomɗini tugali iman ɗen fof mo gomɗini allah gomɗini ñagal ngal mo gomɗini tugali iman ɗen fof ɗiɗo hay goto e muɗum sellata hara ɗe e gomɗinaka idan haray neɗɗo yo wattule moƴƴa hakkunde makko e hoɓɓe makko ɓen haray teddimo embere feere maɗa nden kana raɓɓidinaki wa qawlihi sallllahu alayhi wa sallam e konngol makko kanko ndunaɗo alayhi salatu wassalam li abdourahman ibni aufin ko o woyanno abdourahman ibne auf goto e sahabaɓe ndunaɗo tedduɓe yanganiɓe l'islam ɓe allah okkuno jawdi ɓe tawata kadi jawdi muɗum ndi no ƴettidi waɗi fi l'islam abdourahman bin auf kandunaɗo wiyannomo ɗon tawi himo jombi ɓe wi awlim walaw bisa ñammin jama on haysko dammo awlim walaw bisa yani noddu jama on waɗanaɓe ñamete haysko dammol naɗumaki haysi ko dammol no holli wondema ɗon on ko dammol kol ɓuri fandude haɗa ya waɗu ko woni dow ɗon ko ɗon ɓuraɗa yiɗanede idan ɗiɗaliji ɗo holli en wondema ɗe golle ɗe ko golle dagiɗe golle yamiraɗe nanigol tun ko dagiɗe bal ko yamiraɗe hiɗa yamira ya waɗu ceerno jonno wi yamiro nden noon hino wawi wonde ko waɗɗingol e hoorema yani ijaban no wawi wonde ko yiɗangol ma ya waɗu ɗum ɗo ko hollugol wonde haray no lutodira toon hakkude kankoɓen yarli ɗe yamiroje ɗo ɗiɗi ka teddingol koɗon hirsugol fi teddingol mo e ka ñamete peera ɗo yalli yamiror nden ɗo ko waɗɗin ɗum ani ko waɗɗi ɗum ka ko rerɗinande tun ko hollugo wonde haray lurrano nder toon ala kullin hay sen wii ko rerɗina ɗum haray ɗo ko hunde towunde ɗo noon ko wonande sakkitiɗo on ngoy ga ka ñammin ka peera ɗo amma ɗum ɗam ko geɓal jeyangal e geɓe gomɗinal mo teddinta koɗo muɗum haray gomɗinal makko ngal hino ɗuyti embere ka angal teddingol koɗo makko on woni ɗon ɗe golle ɗo onone ɗo kadi ko noone dagiɗo wono yirɗen ɗo ni hadis ji ɗin ko noone selluɗo ɗum ɗo noon hino yowodira e noone arano on sabu ɗo kadi ka hersugol dammol kol e tigi tigi hibbugol yiyanna ko fi allah wonɗa e waɗirde fi mawningol allah golle ɗe kono sabu ko addi ko ya waɗu ɗum na an sinkimo ko sabu a heeɓi koɗo ma ko sabu e jombere ko ɗum senidiri ɗe golle ɗo yani onono ɗe e noone arano on noone arano on ko a fandike tun hersugol fi mawningol allah ñammina ɓeygole ma nden ñama okkora kawtal maɗa ngal an ɗon na sabu goɗɗum no yani e ma amma ɗo ko sabu ene heeɓi koɗo ma sabu ene heeɓi o haaju ɗo ma o haajuɗa hirsa nden hirsande ɗon noon ti ko fi allah nde hani wonde hande kan noon sabu ko nde woniri kon tawata ko sabu gotole ɗi piiji ɗon athalithu none tataɓo on an yaqaa ko nde ɗum wonirta ala wajhi tamattu'i e noone dakmitorgol bil akli ñamugol awil ittijari bihi ma njulorgol ɗum ko nde hirsata ko hirsuɗa kon har ko hirsirɗa ko fi dakmitorgol ñamugol har na sabu koɗo na sabu jombere sifa ko jantiɗen kon joni a yiɗi tun ñamugol tew ñammina ɓeygure maɗa nden awil ittijaru bihi ma njulorgol ɗum wonande njulorayɓe ɓen ma hay sina njulorayɗo wonde eɗen andi jooma nayijo ma jooma dammijo emo atondina e jawdi o hirsa dammol ma nagge o yeeya ɗum tew on o heɓona tew seeɗa o yeeya ɗuma o heɓa mbuuɗe e nder muɗum ɗum ɗo fof no naate e nder muɗum o wi wa nahwa dhalika
wa nahwi dhalika e ko nanditata e ɗum ɗo o wi fa hada o none ɗo min qismi lmubahi ko e none dagiɗo on jeeya yani ko newna a yamiraka yani a yamiraka wondema ya ƴettu dammol hirsa ñaama yamirore ala e hoore ma ya waɗu wono no ari ɗo ni ka peera ɗo e nulaɗo sallllahu alih wa sallam ma ɗum ka teddingol koɗo on kono ko mubah koko newnaɗa ya waɗu sa waɗi koko moƴƴi waɗɗa wona ko harmi waɗɗa o wi fal aslu fihi hara noon lasli on ka mubahat ani fihi eɗe golle ɗo al ibahatu ko wondema hino dagi li qawlihi taala sabu konngol makko kanko allah towu ɗon ka wi ɗon awalam yaraw e ɓe yiyali anna halaqna lahum wondema min taganiɓe mimma amilat aydina immorde e konko golli juuɗe amen ɗen an'aman nemoraɗi fahum laha malikun kamɓe wonande ɗin nemoraɗi ko ɓe jeyɓe ɗum wa dhallalnaha lahum min eltaniɓe ɗi famin ha hino e majji rakubuhum ko ɓe waɗɗo mbaɗɗateri maɓɓe wa min ha ko e majji kadi yakuluna ɓe ñamata ko ɗon shahidon e dalilon ko ɗo wa min ha yakulun ko e majji woni ko ɓe ñamata ayon holli wondema no dagani ma no newnanama ya hirsu dammol ma fi ko ñama ma ya hirsu nagge har ko fi ko ñama ma ngelowa har na fi ko yeeya na fiɗa heɓi koɗo na fiɗa heɓi peera ko fi tun ko ñama ko dakmitoɗa no daganima kadi ya ƴettu ɗum iyeya ƴetta jaw ndin nafitora ko waɗɗa woy muɗum ɗum ɗo fof ko mubahat jeeya ella wala e muɗum o wima qad yakunu no wawi noon kadi ka wona matluban ko hunde ɗaɓɓande yani hirsugol ngol ino wona hunde ɗaɓɓirandema aw manhiyan anhu ma ko hunde haɗande ya waɗu hasba ma yakunu e sabu ko laatoto kon wasilatan lahu laawol ha waɗɗa ɗum ɗo o jumlan en wawas ko qa'ida o wallin ando jantanike en ɗo noneji tati ɗiɗo tati noon ko noneji dagiɗi o addalɗo none harnoɗo sincugol hirsande nen fi allah tun hara ko fanduɗa ko mawningol allah netanomo yankinanomo ɓattoramo ɗen golle ɗon hibbugol ɗan ƴiƴan ɗon none ɗimmo o wiyen ko nde hirsata hara ko sabu hiɗa heɓi koɗo ma sabu hiɗa heɓi haaju wana jombere o wi noon tammo ko nde hirsata sabu tun yiɗugol dakmitorgol tewu imma ñamugol mo ma ɗum yeeyugol mo heɓa jawdi ndin e nder muɗum nafitora ɗiɗo noon tatino arano komo ɗaɓɓiraɗa rerɗinaɗa dewal mawgal ngal allah subahana taala o yiɗi ɗimmo on koko ɗaɓɓiraɗa imma wujubon aw istihbaban tammo on koko newnanaɗa waɗugol ko mubah nde yiɗɗa waɗugol woya waɗu dakmitoɗa o addali o addanali en ga none taw heno harmi jonno noneji go no harma ko ɗum noon onen e jumlande ɗo o wii wa qad yakunu gom ɗi hino laato hirsugol ngol matluban koko ɗaɓɓiraɗa an wonɗo hirsude on aw manhiyan anhu ma koko haɗaɗa waɗugol ɗum ɗiɗo ɗino hino wawi wonde oɗa noona ko ɗum hollata ko humbo e muɗum ko hasba ma yakunu ko sabu ko laatoto kon wasilatan lahu laawol ha hewtugol ɗum yani sabu ko wonɗa hirsirde kon ko ɗum ɗon hollata hirsugol maɗa ngol hino dagi ɗa ɗaɓɓira ya waɗu ma hiɗa newnana ya waɗu ma hiɗa haɗa ya waɗu sabu ko addi kon ya hirsu ko ɗum hollata wonde koko ɗaɓɓiraɗa wonɗa e waɗude ma koko newnanaɗa wonɗa e waɗude ma koko haɗaɗa wonɗa e waɗude e haray neɗɗo on koye wattuyla moƴƴa e annuyeji makko ɗin e fanude makko nen e sabu ko woni waɗirde kompiji ɗin sallallahu maki innama l amalu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa e haɗen waɗo hombire inchallah darso ara won dalilu nadre sen fuɗɗikemo ɗo juuta e moƴƴa ara en ho juutidal moƴƴa jondeji ɗin ɓay ko ñalande golle to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faamiñen ko wonni jangude kon o newnan en gollitirgol o elta en fi rewirgol mo noone dewe ɗe o sarɗinani en en fof o jaɓana en wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama
على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين.